Yesu ma le au nei fia. Mi ia tamai le nei po. O ni ngalo le sforile tātou maftanga au whaingaruenga I pos sforile pe ona tātou iai. E te tala le avanoa moso se tasi e whapena no fale tātou whalongolongo whatasi le upo le li. Amen. So it's open to the public. If you want to come in, you can come in and sit down as we share the word together. So it's open for you. Elise tapula au le nā mea. Amen. Mi ia le atua le nei fiafi. Te le iloa le au talavou pese lato polokala me le po. A mai al tātou sauninga na whaamuli mai le au talavou. Whaamuli mole. E le umia le fiafil nei. Yellow tusi su e fole le Yosua lom tau pumumua. If you have your Bible, turn to the book of Joshua chapter 1 and verse 5. Tasi alona fasfaitau ta te faitawina. Fasfaitau le na lo ilunga I oi lau vaai. Pea fai e te yellow tusi pa ia ma oi. Ale ai ona e silsila le ilunga le tatu screen. Na walantu ai. Tātou te whaitau whatase le pōle nei. Ia whaitau. E le tū mais tangata te e ia te oe ia sa umalo wola. E pei ona o iai ia mose e whapea o iai ia te oe. O te le tu ua lava oe. O te le tu ula fua I lava ia te oe. Amen. No man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Amen. Mtaupu mole fiafin lei navigating a new season. Amen. Tu sa o se vai talu fou, o se vai taimi fou. Aole awala e whapena na whasavalia I oe pe o se whafanua. E whapena na whaasawali ai oe ina ia e taunu le mea lea lo talanoa mai ai le li I le fiafile nei. A new season, same source. Amen. E fou le vai talu ai le suia le pongai o le mea e sawai. E tu mau le pongai o le atua le pongai. God remains the same, but your experience of Him will be fresh. If the God remains the same, but your experience of Him will be fresh. Ele o suia le atua, e tu mau le atua, e le whanga e tia e tu mau, a ole awala o lo poto masani I antaia, e taula ona whawhawina. Fou. Wailo o tafa mai whai ai e mana o mia le fou. Wawai e fōlinga nā mai whai ai, you need to experience the Lord in a fresh way. Whai e mana o mia oena ia e loa tama, e loa le atua I se au wala fou. Even though the season has shifted, the source of your strength guidance and victory remain unchanged. Amen. A tonu e whapenanos e te vai atu o shift le vai tau ma le vai taimi. A le pongai o lo malosi. Ma le taita inga le atua I au tangata. O le manu malolo e maua e le suia. Langa o le atua le te au auna iai o le atua e tu mau e whapavau. He does not change. Yet your experience of Him will often will. E iei teimi lau masani I le atua e whi mō wa I ei lau savani. You may have known Him as a provider in the wilderness. A tono te malamalama I a te o lena te au maia. Po lena te whawheiloa I o manaonga I te tonu o se bao matua po o se toafa. But in a new season, you will know Him as a warrior in battle. I le vai tau fou le ra whapenan whasavalia I oe le atua,
e te loa le atua o ia o le li o le whaitaua. O le na te tauina taua mo oe. Can you say amen? You may have known him as a provider in the wilderness, but in the new season, you will know him as a warrior in battle. Vi ia le atua nei po. O le tana le atua na whaia Yosua. This is what the Lord told Joshua. I will be with you as I am with Moses. O te ia te oe, o te le tu ua oe e pe ono o iai a Mose. This confirmed to us tonight, it's a confirmation that the presence of God will continue. Even though the season is changed, God's presence is the same. Amen. Atonu e sui le vai tau, sui le vai taimi, ai le suia le po ia o le li. Leadership probably changed. The land is changed. The challenge is changed. But God's presence remained the same. Hello. Atonu e sui te inga. Atonu fo e sui tulanga la wel ele mo fonua lo anga ia tu iai. Atonu fo e sui lu itau lo tulai mai. A le pa ia o le atua le na te inga le tangata. E le o suia e o ai le whaavavau. Can you say amen? Each season brings in a fresh revelation of who God is. So se vai telu fou, e amai le atua le whaalinga fou, e whapenana tai ai oe malo ainga. Look at yourself tonight and say, thank you, Lord. Because every season, God brings in a fresh revelation of who he is. Oh, amen. Vi ia le atua le nei po. A tonu e tele I whausanga I mea ia la I whausanga I ele vai teimil nei. A tonu e fōlinga o whawhitauli ia la whianga I ma oe le vai teimil nei. Ai le suia le atua lea I lo wolanga. E le suia le paia o le li I lea I ata oe. Amen. Amen. In the valley of the shadow of death, ito tonu le vanu le ata le oti. You will discover the Lord as the lily of the valley. Ete maua le atua te tonu le vanu oia o le lily o le vanu. In the front of Jericho walls, he appears as a commander-in-chief. Ilumo pao Jericho. Tua na Yosua, fa mai Yosua o ai oe, fa mai le atua o au o le ave au Yehova. Le angelu le ya Yosua. O te le sau e tu mo oe, o te le sau e tu mo Jericho, o au le tui luma o le atua, o le ave au Yehova. Amen. When you have lost your husband, like I say this morning, God becomes your heavenly husband. Ai le a fai wale loa lau tane le loa lau tolua e avea le atua e fai mau ava. This is what the prophet Isaiah say. Awa olena fire oe o lau tane lea. O Yehova au olona ingoa lea. Whoa, hallelujah. Did I read that right? Te whalongo le tala lea tu olena fire oe o lau tane lea. O Yehova au olona ingoa lea. Isaiah lima suman falo no fire pelima. Oh, hallelujah. When your world is shaken, you will find him as a rock of ages. Come on, look at the face of that person sitting next to you. My fire, hallelujah. Vi ia le atua ne fiafi. Kango e po porta o awana fa yo isa me we mo le fiafi nei. Vi ia le atua. Vi ia le atua. When your world is shaking,
A ona luluina lo lalolangi luluina melo eva aya tuanga iai. Everything around you is shaking. Remember this. God is a rock of ages where you can stand on, clean on, or cleave on. Amen. A ona luluina mea mato ulu me o tawatafa me vaea tu a matana leai se wha moe moe aua ne ngalo. O ioa lea o lo papa e wha wavau. Pipi mau ya teia. Remain cleaved to him. When your provision dries up, a ona wha penana tango tu le tanga wale eise mea. Wo ona e wawa yatu a ngao fata wale eise mea. Aone mata tu le pito wale eise mea. Ona e loa le amasia e lo ulu le langi. Ia e malamalama, he is 𝗟𝗏𝗚𝗖𝗟𝗔, your provider. O Jehovah Irai, o le nate au maya. When you walk through the fire, he became the fourth man in the furnace. Ona sabali toro le afi. O pua ngā ma mea tinga ia e manatua o i o le tangata whā I te tōru le afi. Aona sabali toro le tuafa. When you walk in the wilderness, remember he is Jehovah Rapha, the God who healeth thee. O le atua le wha malolonga o le na te wha malolo ina oe. In a drought, I le teimi o le onge. Hallelujah. He is the God who sends the rain. O i o le atua le na te au mai o le temu. Oia le atua na te whasusulo lau ele ele. Oia le atua na te whamanuia ngā luenga o lima. In lowliness, oia te ole me tau tu la foina. Remember that he's El Rohi, the God who sees you. Oia le atua le sila ya te oe. Oia le atua le malamalama ya te oe. Oia le atua na te le tu la fwa ya te oe. Whoa, hallelujah. Someone shout hallelujah. In battle of life, I taumaro whausa ngai moe. Ma whau le tino lau waai me uma e luluina oe. A lau tala le ia oe le pole nei. Jehovah Nissi. He is your banner. He is your victory. Cleave on to him. Oyo Jehovah Nissi o le atua le manu malo. Hallelujah. In confusion. Ao mai le mafau a matanunumi. Hallelujah. E neia le pesa Isaia. Fa mai Isaia ao mai me fa pe lo mafau. Ma o le finumi ayo manatu. When you are in confusion, he said he is your wonderful counselor. O ia o le tua malosi, o le tamā o le whaavavau, o le ali o le file mui lo wolanga. In grief, a ho o nei whanonoa, ma ho o mai le loto mai fatia. Ma vai o tafa mai whaie, o e whanonoa. Facilite le e le pole, wa mai o le pole. How are you tonight? Are you in grieving or something? Are you grief? O e whanonoa. I find my yacht high five. High five, my pia fire lei. The fire I fire or if I no no. Say to that person, I fire or if I no no. He is God who comforts us. Oi ole tua not to fat man from the fun that yacht oil. Oh, hallelujah. Are you in the house of the Lord tonight? In your stage of uncertainty, it taimi melo e yai to ton wa le mautonu. E leo mautonu o manatu. Wa mata na luluina lo tangata. Seems like you've been shaking. Amen. And you are in this condition tonight. Remember this. He is Alpha. He is Omega. He is the beginning and he is the end. He is the I am. Oia ole atua ole alefa. Oia ole atua ole omeka. Oia ole amatanga o mea uma. Oia whaia ngā taanga o mea uma. O lea na whaia mose o awolo soifua. O lo soifua pea.
I le fiafile lo ia le tangata ngoi a Yesu. Na ia whapera na tala o amene. Whamai au tau mawhatia o mai ia tau. O mai ia tau o tau e tinga ina mawhatia. Aisha awa o ia tātou te toa whi maalie ai. Tātou toa whi le mo ai. Ma tātou fia ai. A whai o hao e Paul nei. Ave ia te ia le mea naro e whano noa ai. Give it to him tonight. You don't supposed to walk around with it. Say it to yourself tonight. If I'm uncertain about anything, Lord, it's time to invite you in. Woo, hallelujah. Do not mourn that things are not the same. Experience God in a new dimension. I want to find no in me to yai. I want to find no in me for penana, but I actually to tusa. Do not mourn that things are not the same. You need to experience God in a new dimension, new way. Oh, amen. Stay anchored to the source, but not the system. Se tau fi mau le pongai, ai le mea na te olai. Amen. If you look at Moses, he has a staff. If you look at Joshua, he has a sword. But both of them, Moses has the staff, Joshua has the sword, but both of them, not the staff or the sword, they carry the presence of God within them. Oh, amen. I fight not for the pollinate. Probably you are a good preacher. Probably you are a good teacher. I don't want to stand for your only. I don't want to fight our only. Amen. But you're no different than the one who is laying brick. Ele se senga o mal tangata lale e fa pena o na fau de fale ma fai piriki. Ele se senga o mal tangata le fa pi fa to. Ele se senga o mal tangata le te falsa. There's no difference. Why am I saying this? Because you all carry something very powerful. Something that the world is looking at and they long for it. The presence of the Almighty God. Not your knowledge, not your ability, but the wisdom from Almighty. Oh, hallelujah. Efa amaoni oi lo watu. Oh, efa ama. Oh, mea uma. Oh, ya. Hallelujah. Efa amaoni. New season, bring in new stress. O vital talufo. E amaya ya oil meta o le faatu atu valina. Stress. Ooh, look at your neighbor. Say, "Wa mai ka wali king, wa mai ka wali kam." Kau mau oil stress. Hallelujah. Fai ele fiafing le tangata na. Fai vai oi, fai oi sister. Don't ask God to remove that. Fai tangata na awote fai le atua vesele atua tu vale. Awote fai le atua remove the pressure. Awa fai awa. Fai awal fai le atua remove the pressure. Awal fai le atua remove the stress. Awal faile tua abesela to tuvale
Awal fai le tua bese me tinga. Fai ai awa. Fai ile tua le Paul nei. Ask God tonight to renew your strength within. Fai atama le Paul nei tama fa fau mai lo ma losi toton. Awal bese le belea. I renew it lo ma losi toton. Oh, amen. Can I have an amen for Jesus tonight? When God ushered Joshua in leadership, he did not lower the demand. He raised the supply of strength. He did not lower the demand that he faced. But he did not lower the demand. He raised the supply of his strength. Tango le tua fatu lai le malosi o le tamaloa e ngoia Yosua. Lango se vai o mose ele fai ngo fie. Amen. The weight was great, but God's word were very simple. I told him a mafa le avenga. I told him a mafa se vai. A ole upo le tua e se fai ngo fie. Te fa longo la le oile upo le atua a mali Yosua mo mo lunga fai po no mal fit. Se o tatu wa ba ai le upo le atua na fa ma losi te ma lo Yosua e fai fo le mo ma losi le Paul nei. Se va ve mai. Tang tanga e lunga. Fo mai alta la le atua ya Yosua. Ele lo inga le. Le demand. I fa popo lea malosi fa taula tala le tua. Ia e fa malosi maloto tele. Awa e te tofia mo oe. Se kako fai kau leo kele mai uma. E lo uma kako fai kau Samoa. E leo fa sengal kako kusil pongai. Te fai tau mai ia ea. Ma ea. Awaya tauto ai I o lātou ta mā e foa I atu ia tei lātou fitu tau ina ia whamalosi ma ia o amene ia ea ana whamai ale tua ia Yosua le Paul nei te whalongo. The weight was great. But God's word was simple. Be strong and be courageous. Only be strong and very courageous. Pea na mai ngā tala. E au ngā mo e nā tala. Vi ia leli. Now, stress isn't always sin. O le meo le atotu vale, ele se anga sala tele ia mea. But it is a signal. Tu so se ata vo le ka mai a oi, emo mai fa mai afel ta vale na o mea le ukol pensingi. Emo mai le maalo ta vale fa mai wale ai se vai tono le maa alo te whatau se maa fau. It's a signal. O le ale me le te un whaile atua tau mai a oi. Amen. Peno whai atu. A uni taro I le atua abese. In vai le atua mai taro I le atua wha fau lo malos. It often reveals, this is what I wrote down. Stress, it's often revealed the gap between the strength and your currently. Mele e te milnei. O le meta o stress, o le atua tu vale, tu se fai loa mai ai o se vā. Le vā lo malosi, ma le mea le te ei nei. O le weight o le responsibility
Lo tu I lunga ia te oe. Ia e loa e leo se avenga mamafa ia me I lo tangata. Ai ai le me tauna mamla mai. O le telo tangata. Many people. A o ono o mai le mea leo le popole. Po le atua tu vale o stress lo mafofau. Kasi ale mea leo o mai ai. Kuiki. Withdrawal. Lafi. O mea ia o mai ai. Ka le fia iai fo. Ka le koe fia mafuka fo. Silpe o aru kengo fongo foi lo o fale. Sa o ai lo mafofau. Amen. I tell you, el me mali le solution ale atua. Amen. Ele saule atua foi mai atua. O le tali le. I kilo le tau le atua. Ele saule atua fa penana remove the responsibility. E saule atua ko fa atele increase the capacity o le mea lea. Saule atua fa lau tele. Ina ia e loa mafau. E le oe a ia. E le olo malosi o ia. Amen. O ia na tua o i. A whainga tua ele a tua o i. E le feo o le tua. Oh, come on. O le mema na umia ele a tua moe. I e fa peatama fa fou. Renew my strength. For my upo isaya o e fataltali a Yovaya. O e fataltali a Yovaya. O e fataltali a Yovaya. E fa fowina no ratua. Renew. That's God's solution. Increase the capacity of my fofau. In a year, tango for my letua fa fo. Awa ne yatua tuvale fa fo. The problem isn't always the burden is too big. Or if I fit out le ono la venga if I see la po. I tell all mele mnaumia in a church of tangatale I. E mana mia tatou le church or in a man. Na mia tatou ko poloka o le tangata tonu. Le tangata le to tonu. The problem isn't the burden that is too big. You need to recharge your inner man. Le tangata o le to tonu na mia le to fa fo. Oh, go recharge your battery le Paul and A. But I don't try me very honey with I made okay. It was maka ko. O me sale yai le wo yai. Amen. Sa o kala al fale iko pekelo. Ngar o po o kwa ia vai ka fikuri me au po alai. Esel me le wo o ile malosi ala kenge kai mi nei. I say fa fo. Waiting on the Lord. You are persisting in yourself in His presence. Amen. So when you get into the presence of God, everything is renewed. Ole taime te ai tonu pa ia ole tua e fou me uma. Amen. Now, faila lo tua oi le fiafi nei. Fa fou lo tangata. E lo tango le edify oi, recharge oi, strengthen oi. So my so to what to lema. So my come close to me. Let me lay hands on you to recharge your battery. So if I fall, to if I penganga recharge oi, to if I malosi oi, ko edify oi, wa facing a cow drain like kick your ma. So my so pengang wakulo lima lo ulu le Paul and Amen. You need to renew your mind. You need to revive your soul, align with your heart. So you can receive a fresh revelation from heaven. Fa faulo ma fau, fa ola ola lo loto, e fa penal so tai malonganga, ona fa penal so tai malelangi. Amen. Upu ya tangata tavita, amu ia le tangata. Lo ia te oelo na malosi. E sabali te tongo le vanu, e ta ua le vanu peka. E avea le e fai mawaipuna. E sau le malosi i le malosi.
Blessed is a man whose strength is in you, Lord. Amu ia le tangata. Lo iai lona malosi a te oe leli. As they pass through the valley of Paka, au lato savalia le vano peka, o le vano loimata, it's a valley of whipping. Amen. They make it a spring. Lato te avea fai mawaipuna. They go from strength to strength. Lato te anga i le malosi, o oe le whaalong o le pō le nei. Maa ule tu watu le fiafil nei. Amu ia e tātou. Amu ia e tātou. Amen. Ai se ale ngo whai atu amu ia tātou. Langa tātou te savavali le vanu o loi mata. Tātou te savavali le vanu o tinga. Ai wha mai e lato te savavali ai avea le vanu e whai. Vai puna. E li liu e whai ma vai puna. Ina ia, lato te savavali ai malolosi. Savavali ai malolosi. Savavali ai le wha vai vai. Your valley won't destroy you. They become wells in to draw in your strength from God. O lo vanu e le whaumatia oe. Ai a vea lo vanu e whaima vai puna. E te draw mai ai le malosi mai le atua. Ma whaafau ai oe de aso, ma le aso, ma le aso. The deeper the valley, the deeper the well. O le loto o le vanu, o le loto fo ina le vai eli. Fai asina ma mafo se vai o mose. Ele fai ngofie no fatumu. I tell you, tonight, ele fai ngofie ngā luenga lo e whea ngai moe. Whether tono lo ainga, tono lo fai ngā luenga, po tono o le ekalesia. Ele fai ngofie mea lo whaasa ngai moe le aso mo le aso. But on mele family to te tau ya oe le pōnei. Never lower your expectation. Never lower your expectation. Amen. This is what the Lord is saying for me to tell you tonight. Amen. Your valley won't destroy you. It becomes wells so you can draw your strength from the Lord. O lo vanu na te le whaumatia ina oe. Ai ave fai mawai puna. Draw mai ai lo malosi mai le atua. Amen. Vi ia leli. Atonu le pole ni ilo e nofo ma tau mafo fau. So many enemies. You are facing so many enemies. So many strongholds. Te lo mea lo whapsanga I moe. But let me say this tonight what the Lord said. Never lower your expectation. Awa lava ni e saula lo le mele. Awa ni e saula lo le mele ye le whawhitahu li lea. O lana tala na whai a Yosua e whai o fie o le tala whai nā mo oe le pōnei. Be strong, be courageous. I am with you. Ye e malosi ma ye lo te tele o te iai I a te oe. Amen. Wa lava ma toi na tala o tala ma unipo. Amen. You need a stronger spirit in the Lord. Don't lower your expectation. No. God put you there for a purpose. God put you there for a reason. God put you there because God knows you have an answer to that. So don't lower your expectation because of the people you're looking at. Don't pray for stress to go away. Pray for God to stretch your spirit, expand your heart, fuel your supernatural strength for the season that is coming. I want you to tell you, I want you to tell you, the tell you that you are for penana for Lord for the ear. Follow tele lo roto. Follow tele lo wanganga. Oh, amen. Ele whaingo fie mele angai mai. Ai whaingo fie pe ai tuulo tangata ia ao le na te mawhaia. Oh, amen.
E ele pese masen tato pese yaso ia ole o te pese. Put your hand in the hand of the man, feel the water. Oh, put your hand, calm the sea. If you different, oh, put your wangalo le pese a. So put your hand in the hand of a man from feel the water. Oh, put your hand who calmed the sea. Oh, oh, so put yours. Hallelujah. Ya ol tangata lai lo uma pol pesola la ba tu ona lima ole na malu wal sab. Al tangata le na pese awangalo le pese. Ola tu ona lima ole tangata. Awol tu ualo fa moe leis. Awol tu ualo tangata leis. Tu ulo tangata ya aole atua. Amen. Vi ole atua. Ia e no for Paul nei awani te talo le atua av ese atu me ia ma. Av ese awe. Oh no, don't pray like that. Pray that God will stretch your spirit. Expand your heart. Fa'alau tele le atua lo loto. Fa'alau tele le atua lo wanganga. Langa e ei mea lo anga i mai. Amen. New season, new separation. Amen. Vai tau fau e iai mea te tau ona whafau tu ese isi mea ai whaangai yoi isi mea. Sometimes before you cross into a new season, someone will lean on, won't cross with you. Some are necessary for you to enter. Now, e iai tangata e o ese maoe, il vai tau fau. Vaile yo sua momua, fai momua malelua. Pasaulunga li yo sua momua, fai momua malelua. Pemaya tala tu spaya. Ua mawai, leo te o mose le au na Iova. Ona fetalai mai leo Iova ya Yosua le atali o nuno. O lena au na ya mose o lo whapea mai. Uoti, mose la au na o lenei. I nā atu la ia, atu ia sopo ia atu i o tana le nā oe. Amen. O le whanau ngā Israel. After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Joshua's new season began with a loss. Na matal vai tau fo o Yosua i le mea tau o le oti. Walu ese le sa fai moona taita. The leader he followed for 40 years is now gone. Sa whiwha'i mose ma Yosua e ama le whaasful tausanga. The Lord did not begin Joshua's season with the word comfort. Nei, ele foi mai le atua Yosua, so mai se yo whaamawhanawhana ia oe. Nei. He began Joshua's new season with clarity. Upu tu sao. Upu malamalama. Amen. Moses is dead. Now arise to La'ilaia. God was making it clear the past has passed. Now it's time to move forward. O le tuanai wa uma. Now wo o le te me tula'i mai angai numa. Oh, amen. When often makes stepping into a new season difficult is this. The people you lean on are no longer there. Amen. O le whawhitauli le alo tula'i mai pe a o ona a matai le atua oe i se vai tau fau. E te loa e le o te iei ngata ia sa tau sa e whaalangolango i mua ua le ai. Moses is gone.
The voice of direction was gone. And now he had to be the voice. Amen. God never told Joshua, you got this. Joshua, okay, I got you. I tell Joshua, I will be with you. Clarity. I will not leave you. I will not forsake you. When people leave your life, don't curse them. Don't blame God. Don't stop talking, but keep on walking. God will bring other people to you. But more importantly, he will walk with you himself. Welterweight champion, super middleweight champion. Tell you tangata na fire la to comment. Comment for my 𝚜𝚜𝚅𝚍𝚎. Faisi malosi tell middleweight de Mexico le Canelo. Faisi malosi. O le panga fo iai it's. Ono suma le lua fusuanga al nei tangata. Lo fa penano fa matala mai amale. Le ate fa longo veyaso atone no batamata clip mo wavai. Sao isi for my commentator, Elia mafai Elia Crawford. Faisi like Titi. Elia mafai lontino na taking the punishment. Amen. Over the record of Dante Leo Crawford, 41 fasu tasi fusu. Fasu tasi malo Elia se faya ina. Tolu se fulu le afai knock out. O fa pele lo ma fo ya cha. A fa ye fasu tasi le ai se fa ya ina. Fa fe fe for my car mecha tangata ne. Amen. Telo oe silence atoa in o manu malo kwafe. Ai fa pele o por tangata le o kwafe. O te lofa ya te o toa offense uma o na cheers mo. A toa ma o tol au heida ia te. O te alofa ia te o to foi en fai o tala, to foi mai o te le fai, o te alofa ia te o to. Al mesili o na tau e la fa longa na po. O la na tala ile te mina fesili el tangata ia. O le asa o tala. Mua fa mai la tala o te fa aftai ile atua. O ia na mai le malosi ia te. O ma fai ai ona o manu malo. Ele o ia a o le atua. Se temi o mua lo fa along se declaration fa pea. A se tangata fusu. Wa ia au mai le atua I te tonu o le mea lea. Ele fai ngofie le la ailunga. Pe ia le mea leo fai o Joshua. Ele fai ngofie. It's not easy to step up and fight the middleweight champion of the world. He's a welterweight champion. Ele fai ngofie le mea ilunga. But he has a heart. Elo na loto. O lo atua o te mawhai ai. O le tana foi le atua ya Joshua. I will not lower you, but I will strengthen you. O te le amaya ai lalo. This is one of the reasons why we experience defeat in our lives. O le sile me tate moa e me ta o le whaia ina o tata o langa. You lower yourself to the problem. Mai tango o mai ai lalo I whawhitauli. Ai ngano ia te oe. O ia le tali o me uma. O le tangata lo a fio te tonu ia te oe. O lona ingoa o Yesu. He is the answer to every problem that you have. Whatever condition, whatever situation that you are facing, He is the answer. He is the answer. He is the answer. O Yesu o le tali io se kau fa palingi me ka ko leo fais paulua o Yesu o le tali
O iyo umana onga umala. Oi. Oi ia ose. Nina tele. E 𝚘𝚙𝚎𝚪𝚅 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘. Oh, Yeshua the Tali. Oh, yo. Let me tell you, why don't you stand up tonight? Declare, decree, the pollinate. Season change, but God remains. Let me tell you, Tavai, it's sweet if I tell you. Oh, look what you are to my. Fire the pollinate. It's sweet. Season change. Come on, shout out loud. Season change. But God remains. I serve a living God. I serve a God that never changes. Hallelujah. Avela ia sofa 𝚟𝚑𝚡 ia 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘. Ave sofa 𝚟𝚑𝚡. Now, something I want to share with you tonight before I come to a closing. Manna was not permanent. It was only temporary. Amen. When they arrived at the promised land, let 𝚘𝚘𝚜𝚑 𝚘𝚑𝚡 𝚘𝚑𝚡. Amen. Ole tana le tua ana fai ia Abramo o te foina I lau whanau. Ma whanau o lau whanau. Le ele kanana lo iai le 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 male meli. Milk and honey. This is the word of the Lord. Manna was only temporary. Ole manai wana semea na mai ele tua olai au sabalia le tuafa. Amen. Au le 𝚘𝚘𝚜𝚑 𝚘𝚑𝚡 for my to spire manna has to go. Langa te tau ona mailea 𝚟𝚎𝚙𝚎 malemeli. Vi ia le atua. Te loa oe le atua. E le whalangolango le atua. Le mea tau le human effort. A tatu ngai o inga. Ma mea tatu te whaia. Pe te whaamaoni a le atua. Pe te le telitonu, e le suia i le nonga o le atua. Po le ale mea te le whaia, e le suia i ale le leo le atua. Amen. A whai foien o oio stangata te whai ngā luenga, ai te le whai suruai, e le suia i ale atua. Amen. O le mea le mana o le atua na ia e malama. O le mea na iau lima, it's only for a season. What you have is only for a season. Ai whatuatua, mai talitonu, mai tango e whaatino, lana upu. O na tango lolo le atua lau, 𝚟𝚎𝚅 malemeli. Amen. A maile le atua le nenea, ta maainga, ma le sosia o le atua, mo oe. Ele mole manai o uma. Mo o le teimi ai ei fua le ele. O le tele i o tātou, lo e whaalongo pea, le awala o whaamanianga o le sfuruai, ma le taulanga. Ai o mai nei,
to o tele foi e le ustaia. A lot of us are not even obedient to the word. Now, o le fesili ai sea lainga scratch tātou le surface o mea o nei leo whaamaoni tangata whaatuatua. Le lau te whai ati a oe. E le titongia ni au pili le langi. O le langi aia o le langi o whaamanianga lo whaatali mai. O i nei te tongi ai. Ai ai tango i awele mea le atua wa umantala noa mai le atua. Tango leo le atua wha expende le atua le mena iau lima. Ono o lo whaatuatua. O le upo Yesu a whai e peiro tau whaatuatua le fua o le sinapi. O mea to te whai atuai e whai a lea lo tamā mo o tau i le langi. Whaatuatua pe o le sinapi. O lo talitono le upo o le atua. The way you act, the way you move because of what you believe in the word of God, God will give it to you abundantly, more and abundantly. So if you're not, a whai e te leo whai surwai lo wolanga, a whai fwoi oer tangata whai ngā luenga, e te leo awai whaalongo, e te sau pele lotu ma e whaalongo, o nai te angasala. O na lupu la tu spaia, whai lea tua, ia Israel, malaki e tolu, whai poe valu. E ngau ia e tangata umea. Two people robbed me. Ai whamai tala nu ulean me o mātou ngau ia. Ai whamai lea tō ngau ia le sfuruai ma le tauranga. You have robbed the tithe and offering. Alofa tūnoa, ta tala le lei au talinga mai whaalongo le lei. Wo o le te me te whaamaoni ai. Mena te whiua sa ili se tupe, te whiua e whainga luenga e te leba ai ni mea nai te mana o ai. Ai sea, langa nai te anga sala I luma o le atua. You need to repent. E mna mia lo whaamaua lalo lo roto I atama. Mai whaato esa I le atua, mai whai ai, o lima ia le atua na e whawhanga ia tau. O lima fo ia le atua lo o ngā oi ia o mea. E le sangatanga oi ia lo lai whaavau. Aua, ne te oa ma e whaapea e te lo lai whaavau. Leo te whai ati a oi le pōle. O te le whaiso I unga e whai a oi lo whai unga. Langa l'upa tu spa I le tūra whono a wale ngoi. A wale ngoi. Ai a whai o e whai a. O le tāpuni o e manuia mo le vai tau tau fau. You're blocking, you're stopping the blessing as you are going into your new season. So you need to repent before God tonight. Le lau kua kula vango e whailau kalo o ele ke pula mai ke o ngai ke le whaia. E te whatu esai o I atama. Whako ese mo lau loko a koa. Aua ngā o lau nguku. Whai atama wha mangalo mai o I lau ami o valea ngai whai pea. Aua whai kilkiru mai ke o mwha amalo mai o maka ia. Nanga I le wha vang fi ngau le nganga o le atua mo oe. I ke mi ke o e malo nunga le awala. Aua. Le ailanga o le atua I le stangata tarapelo. I le o se atua fo I ka ke hula iai. O le atua tātu te whaalo alo. Ma tātu talitonu iai. Ma tātu whaia lana upu. A e fia manuia. I e ustai le upu le atua. Oh, alleluia. O lo ua tua. Na te mawhaia. So o se mea. So o se mea, o lo ua tua, na te mawhaia, so o se mea, alleluia, o na ia whaia, le lalo langi, o ma mea uma, o lo oiai, o lo uatua, na te pese mai ai, o lo uatu, tama ave ese le masol salo, ave ese le masol salo, I loto o tangata, o le anganga le lo fai mo fa le lave, I matua whaale au ngā ina I le pōle nei. Ave ese mai o lato loto. Oh, alleluia. Ia tau fi mau le upo le whatutua.
ta ofi le upo le whātotua. O ma mea uma. O lo atua. Nā te. Toi pesa tasi mai ai i le pōl nei o lo atua. O lo atua. Ta mai tu ina tu uma mea uma yo au. O mātou whātua tuanga. Ma mea o mātou vaivainga. Wa tu ina yo au le pōl nei langa oe e te mawhaia. O nā te. Ya so o se mea. O ai a whaia. Le la lo langi. O ma mea uma. O lo o tuana te mawhaia. O na te mawhaia. Sela yo lima ya tama. I want you to renew your vow tonight. If you're not faithful doing your tithing, if you're not faithful in giving to the Lord, tonight I want you to make a new vow. Fai se tautonga o le pōne le atua. Ia e whamaoni lau tautonga. Ma e whai a tama le pōne tama e le toi tupu me le ilo wolanga. Ai a whai e talapelo lau talo le pōne nei. Ia avatu le atua ni mai e whapopua ngā ti ai oe. Avatu le atua me tusa ma le mea na whapenana e le whalongo ma e le ustai ai. Ai a whai e tele tonu le pōne la e whai a stautonga i a ta mai le whiawhil nei e break uma le atua curses. Ta lepe le atua mea uma ia mai lungo lo wolanga. Ona e maua le whamalolonga le atua. E tinga lue ai ma le fia, e tinga lue ai ma le oli, ma e loa ai o loa tua e whamaoni lava ia. Oh, hallelujah. Loa tua e, o a ule nei. O te ofo atu le atua, te ofo atu. Lau tau tinonga mo le li il pōl nei. Lau tau tonga. A mata se amatanga fōu nei a whiawhi. Te au ngofi. Ie whai a pea. Lo atu ai. Lo atu ai. Tau langa lea. Te pese mai ai. O lo atu ai. O a. Hallelujah. Whai mau tau tonga ele pōle nei. O fo atu. O lo o langa. Mo o e Yesu. O so se fe au. O te au ngofi. Ie whai a pea. Lo atu ai. Tangola ia te talo, mai whaitama, ia break uma curses ia. Whamanianga, wo o le 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 mai ai. O lo le whamaoni, ta ofi le pōle nei. O lo le whamaoni lau ngā luenga, o lo wala awina, ta ofi le pōle nei. O mea ia wo o mai ele whamalai ai lunga ia tau. O no lo le whaia o le mea ai lea o te loa. Ta mai le whiawhil nei, ta ofi whai to toa i o se oli. Te puni le pōle nei awane i toi a ia tau. Ono le te tala e au i lo roto a ngai ai. Ono lo le whamaoni la upu. I le pōle nei, ta tala le atua whamanianga i lunga lo ainga. Ta tala whamanianga a mata le pōle nei. O te teli tonu i la upu. O te tū i la upu. O te whatinoina la upu. Ma o whaanga i oi lo ainga tusa ma la upu.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Tangola ia limo listanga tanama itatalo ile Paul nei. Hold someone in your hand. I want you to pray for that individual tonight. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Tatalo leo tele si ia ilo tatalo ya tama. Oh, hallelujah. Wale se talo ia lifo se su e fo se tangata ulo na lima. Vi ia oe le li vi ia oe. Praise your wonderful name. Tomorrow, whaiuina le mātou mawhtanga le po. Mātou whalongolongo le li au fionga. Mo mātou te talo fo I le tasi mo le tasi. Mātou whaia fo I stauti nonga ola le pol nei au luma. Lo whafo fonga lo wanganga pa ia lo sila fo I o fonga ia I mātou. Whamangalo o mātou whale tonu o mātou se. Whamangalo I mātou lo mātou vāo le tasi ma le tasi. Whamangalo I mātou le vā I mātou ma mātou whanau. Whamangalo I mātou le li I le mātou vā ma lau fio. E anga le leile nei pō. Mo wase vai tau telefou. Mātou tsaba vali ai. Mo mātou loto ato toa. Whatu muina I le lofa ma le whamaoni I anta oi. Anga le lei ma lia fiafi. Leiba yasu tiutem faiva mga aluenga mai se whanau ia o onga ia malu pui pui lo la tau whafo ma la tau whane. Sau sawina ala le amatu wia le toto le tamai mamoe. Ai maua mātou le tofi malia le mafuta mai o lo wangang pa ia. Taita ina mātou yala o la ufio. Mātou te ola oli mātou te ola fia. Mo lo mātou mauti no le lei o lo soi fua le na te tongi o laina I mātou. Whaaftai tele Yesu le nei a fiafa. O le nei maftanga ia wa yo a awa lofa le nei po. Whamanuia whaasalafa o manuia I nunga le nei au lotu. Nisi o le uwhaina mātou mafuta. O no tūlango maftianga le tino polo o whengai fu I lātou matiuta mwhaiva. Yang anga le lei mai e lau whamania. O le mātou wala au le ma le nganga whamaulalo. Tu esa yo luma ni o mātou se mo no mātou aleu. A wala le swafo Yesu le li I ma le whaola. Ala langa I whanau o le atua. Amen. Pamuni tele le atua lo wanga yatu. Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible.
You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounding towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Talofa antu ne fiafi ngo sua la ulu. Ulfo matamua sa longa ifo. Fanga ia palauri. Ia ile tausanga tasi le lua afe su fitu. Malese lua afe su valu. Ia sa yeisa no malanga tua 𝚟𝚑𝚍𝚎. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nāwa no le lei. Ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona whapena ana e fia alu pa ia pro no le atua. Ia e leise taimi po e talo fo i le atua mo se taimi. Ia le mi le lei lea. Lua afe lua lima lo whapena ana ia i wha moe moe. O le tātu malanga. Ia whai te fia malanga mai lo ainga. Pea e se wanoa. O te fia i eise la ngona sa ruitawina e lo tangata ino tū mo wa ai le maunga o olive. Ia olo ia il pewhetanga le atua le malili le fio wha lua mai o Yesu Keriso. Ile lalorangi nei. Mai o le a fio mai o ia ma tu vai o na au le maunga olive. E whawhia ngai ma le maru fo i lea. Samoa, a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na whaia le atua na te tupu mai o le atu tupu foi. Ia, loa noa le leilea tātou te malanga atu ai. Ia 𝚟𝚑𝚑, awane ingalo ia te oe whamnianga le atua. Ia o lo ta tia i o tā lima. Ia o tā ua la valo ia i fuafuanga whafsotai. Purenga le tātou Global Kingdom TV. Ia mapuki e loso o vanoa. Awane ingalo o se fianga telefo ilo nei tangata. O nei le tasi se saito lo whapena. O na tala no matus pa ia. Ia o tausanga umalawa e aloi malanga. Lo whailoa mai e le au la tau o le whapena. Archaeologists. O na maua le vaenga ma le vaenga. O le mea lai fia ile nganga. Ma misia i nupa ia. Samoa. Ta pena le lua afe lua lima. O ina te leo polo toe tūl maunga olive. Ia e fio mai lo mai Yesu. Kusanga. Ia fungia le tua whaman. Ia fuafuanga ma plan. Mai le nei taimi se ia o atu il wha moe moe. Ona o Yesu. God bless you. Whaftai. Hello, talofa lava, pulavinaka, and shalom. My name is 𝚗𝗔𝗜𝗚𝗓𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom, talo falava, waupa anga tato Global TV, so se tolera lang. Ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa. Ia ole lua fesulfa na o malanga 𝚟𝚑𝚑. Ia e se tau so ole atua. Ia o se mesa famoni na ia ole te la mea le lei uma ai o se o le mango fua ingale na tatalo ai Yesu Keriso ai tu mai ia Elia
mo se le si tu ngang la ngonga I se va ngang la ngonga le ngang pa yo le tu ia a walo fa singo manga fo ima ile o mai male pa ngai ngele tu ngang luenga ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV tau sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai mana ia fo o e te soli fo I au le tua sa fe malanga lo ia ke te to ne mo finis fa mo nang ia fio mai tala mai au sa fo Yesu Kristo amen. Aloha and shalom. My name is 𝗚𝗚𝚙𝚢 and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which is around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where, the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa. Ia olo wingoa o Ioelu maninoa. Ile tausanga e lua afes fuluvalu. Ia o tausanga le na tatala i ele li isa manoa o te malanga atua Israelu. Ia o se na fatu puina lava le fia ma le ori. Ona talitonu ese fole faitau le afia o ngā le atua. Ia ese fole vainga ina uahalu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele I mātou 50 fa I mātou sa whai en mātou baptisonga I sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai I le atua, le iawa noa tala mai le atua, ia a whai o iaise mo I mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia o lo wawa noa le lei lea, lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le suafo Yesu, Amen. Talo falava, o lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le nei awa noa ua o maua e mawhai ai o na o whaasoa atu I atu oi,
pe a whai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafi o te fia whaasoa ia te oe. O se whiriwhilinga tonu, ma le ame o tonu, i lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le i tioa a moli mau le fionga pa ia le atua, na o si whea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fia asia, e maua lo wa manoa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, e le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.